Siyakubonga Nkosi namhlanje ntambama egameni nasegazini likaJesu. Nkosi akekho lofana nawe, akekho umnini mandla wonke lo njengawe. Egameni nasegazini likaJesu khulumisana Nkosi netimpilo tethu namhlanje. Siyale Nkosi usibonzise ngendlela yakho. Egameni nasegazini likaJesu silangadelele Nkosi kuvala ivi lakho. Egameni nasegazini likaJesu hlanda Nkosi tinhliziyo tethu. Damkele Nkosi futhi danele nekulalela wena egameni nasegazini likaJesu. Busa Nkosi namhlanje tinhliziyweni tethu. Busa Nkosi nakulena ndzawo egameni nasegazini likaJesu. Sukumela Nkosi phakamela impilo tethu in the mighty name of Jesus. Sendlala Nkosi impilo tethu, sendlala Nkosi inhliziyo tethu phambi kwakho egameni nasegazini likaJesu. Tibonakaliso Father, tibonakaliso Jehovah. In Jesus' mighty name, Lord, we praise. Amen. Sanibonani bathandekayo egameni lenkosi. Kuthule tende. Kuthula phele tende. Washo lomunye umfundisi lomtsala watsanga uqomile. Niyamata ngithi anani nami nginiqomile bazalwane. Nibantu bemvuselelo leni. Nginiqomile. Niyathi ukuthi imvuselelo yini? Anifi. Ngoba kubhlungu kabi uthi uyowenda imvuselelo bantu bakhona bafe. Sanibonani. Sanibonani bazalwane. Kubhlungu kabi bazalwane. Ngoba phela la sitowina imphefumulo. Manje funa nina abanikati lento wenda leyo nkonzo niphile. Ningafi. Okay, ake ngithi coce kancane. NgwakaXaba isibongo ngingumntwana kaNkuluNkulu. Ngisindisiwe. Ngithethelelwe tono. Ngingumntwana kaNkuluNkulu. Amen bazalwane. Angilingisi ni. Angilingisi. Angilingisi bazalwane. Ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe. Ngithethelelwe tono. Mayibonge inkosi. Ngeke ngibala iminyaka kodwa nje ngingumntwana kaNkuluNkulu. Ngisindisiwe ngihamba ngisindisiwe ngithethelelwe tono. Ngehlukene netono netonywana. Ngoba khona tono abantu bazalwane bathi thethelela ngato athi lokho no akusiso sono. Sanibonani. Sanibonani bazalwane. Athi lokho akusiko ini emanga sono. Noma wena ungawabona ngathi akusiso sono emanga yini sono. Lise lithi iBhayibheli lebaqambe emanga banalibona lizulu. Yekela kuba nemanga. Kanti ngikhuluma nabantu manje. Sanibonani basala. Hayibo, ake ngithi babe kancane. Ngibingelela inceke kaNkuluNkulu bazalwane. Ngiyadibongela ukuthi inginikele lithuba. Ukuthi ngitoma phambi kwenu nginikhonde. Ngiyabonga inceke yenkosi. Ngiyakubonga loyo moya wakho. Sanibonani phela. Hawu sanibonani bafana bami. Hawu sanibonani Nkosi yami. Hey ngiyezwa la diyabuya la madoda. Niyathi kuthini bazala sesashayelwa abantu bangadani na Jesu. Akhona emakhona. Ngiyakholwa mfowethu uyadana na Jesu. Ngoba sesashayelwa abantu lebangadani nabani na Jesu ngoba bekho bafana bethu nebashayako.
sesaqasha tikila mkhuba lengaphandle tete atawushayela abazalwane lebasindisiwe nethi phuma la uletha ligwayi lakho kuyabhema kuyoshona la kuyoshona khona. Sanibonani phela awuphela sanibonani bazalwane lithende lena kithi akithi sisathandeni mayibonga inkosi asikho esontweni kodwa sisathandeni. Oh haleluya mayibonga imfana. Manje ngiyakholwa ukuthi uyatana na Jesu. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bathandekayo. Mayibonga imfana. Awaphe kubuye lamagama ake ngiwasho ngosiyami. Uma ngakhumbuli kahle, ngangikhumbula mfundisi. Lo wathi kuba kwaIsrayeli kwakhuluma uNkulunkulu akhuluma nenceku yakhe athi lapha tinyawo tiyawunyathela khona leyo ndzawo senidlile malibonge igama lenkosi. Oh haleluya la niyonyathela khona leyo ndzawo seyidliwe njena sedliwe le. Mayibonge inkosi ngoba ngiyaliva le verse solo liyabuya lenzaba la kunyathelela abangcwele khona leyo ndzawo injani. Okay asibuye neswini lenkosi. Ngifuna ukukhuluma ngokutsinwa. Kukhona abantu sebatsinwa uNkulunkulu beke leyo ndzaba nje angathi ukuthi iqonzene nabani kodwa uNkulunkulu beke yona. Amen bazalwane. Kwenta njani? Sotsiniwe lo mzalwane. Nayi ukuthi utsinwe inkosi akasayithanda uyayithanda kodwa ngetinto letivuka endleleni yakhe sowukhathele. Sotsiniwe soyatidosa nekuthi enkonzweni soyatidosa ukube kuya ngalokutsinwa kwakhe ngabe soyahlalele ekhaya athi kuyafana. Angathi ngikhuluma nabantu wena sotsiniwe wena ene uNkulunkulu uthi ngitovusa wena. uNkulunkulu ukulethela ukuthi ngitovusa bani wena. Sewukhathele ngiyamthanda uMpostoli Paul kule incwadi yakhe ngilele seyivulile livakala kahle leligama lokutsinwa livakala kahle manje ngale ulibeke ngalendlela yokutsinwa kodwa ke manje la kubaseGalatia ulibeke ngendlela yokukhathala ngathi livakala ngcono. Ake sifundzeni bazalwane niyalathi le verse mhlawumbe kwashumayela ngalo ngikwathi baseGalatia sahluko 6 evesini lika 9 no verse 10 ngidawufunza ngaleli humusho lengiliphethe. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Ake ngiliphindze futhi. Ake ngiliphindze bathandekayo. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle. Masingakhathali ekwenzeni okuhle. Nabanye sebakhathele. Sengikhathele, sengitsiniwe mina. Solo ngendela sibani bani into lenhle yena akudela ngentela khona. Kanti bomthenga yini? Kanti bomentela lento lenhle bomthenga na? Mayibonga inkosi. Uthi kaMpostoli Paul la masingakhathali ekwenzeni okuhle
ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Sebadangele bani? Bazalwane labanye sebanjani bazalwane? Badangele. Kodwa lisilifu lenkosi masingakhathali ekwenteni lokuhle. Ngoba sitawenda njani uma singakhathali? Sitawuvuna ngesikhathi lesifaneleyo. Hayi bo bazalwane, ngoba siyeda isikhathi la ilo nalo yatawuvuna khona. Lisho njalo iBhayibheli lami nelakho lithi liyeda lilanga la yilo naloyo tawuvuna. Khona umhlabelelo wamaswidi othi bayomiswa phambi kwakhe batilanze kuyo ngayo yonke imisebenzi yabo. Bazalwane, batilanze kuye ngemisebenzi yabo, batawuma phambi kwenkosi ngilona loyo alanze. Ngilake umuntu sathola umvuzo wakhe. Uma nje seme phambi kwenkosi salanda bazalwane ngemisebenzi yakhe. Lo munye kubhlungu kabi, lo munye ukuthi utawukhuluma athini bazalwane? Athi mina ngangiye esondweni, mina nganginikela, mina ngangihlabelela. Lethini ngithinza kwakusitimbi tinhle ene bayatenda abantu, kodwa ngalelinye ilanga labanye batenda letinto abatani naye. Sengitsinzile la ngathi sinenkinga yokuhlatshelela yokushayelwa abantu lebangadani na Jesu. Kuyevakala bazalwane, sishayelwa ngumfana longadani na Jesu, lo sinetha phuma la aye emkhubeni yakhe. Loyo muntu lonjalo ayikho into abazalwane letamngenisa ezulwini, akunawubalwa ukuthi bekashayela boqaba ethendeni. Lona loyo utawahlulelwa ngemsebenzi wakhe. Kodwa ngizovusa ibandla namuhla lese bakhathele. Niyathi bazalwane, ukukhathala kubi. Kunetinto letivelako kumuntu uma sakhathele. Thula kubazalwane, kukhona abantu lebaqale kahle batenda into letinhle tibongeka tijabulisa, kodwa namuhla sebakhathele. Maye bofakaza, kushonephi kufakaza kwakho? Maye bantu bazalwane malibonga igama lenkosi. Uma umuntu sakhathele tikhona tinto latendako. Ngiyamthanza, amen. Ngiyevakala bazalwane, ngenda njani amen? Ngoba kathengiswa, amen. Ngoba uyathengiswa la tendeni. Mayibonga inkosi, malibonga igama lenkosi. Thula kubazalwane, uma umuntu sakhathele lithi iBhayibheli singakhathali kwenta lokuhle, singakhathali, singadzinwa. Mfundisi uthatha buleli gama lelokuthinwa. Hamba encwadini yabaseThesalonika, ngisheshisele isahluko sakhona ngesika 2 ngasi ngesika 3 besibili baseThesalonika 3 verse 13 lihambisana nalo leli. Kodwa ngila kusenjethisa leli gama lokuthinwa. Ngicela ungifundzele ngesizulu, ngifundzele masinyane noma ngesiswati kuyafana. Bazalwane ningendi njani? Awuphinde umuntu omusha. Bazalwane ningadzinwa kwenda lokuhle. Bazalwane ningadzinwa kwenta lokuhle. Abesothi la incwadzini yakhe yabaseGalatiya umpostoli Paul uthi masingakhathali ekwenzeni okuhle ngoba siyawuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali.
Masingende njani? Umasingende njani? Masingende njani? Wena sowukhathele wena. Ngikhuluma nawe. Phela wena bongatshelwa ngumuntu ukuthi kuyasukunywa manje kuyiwe enkonzweni. Kodwa manje soyashoviwa. Njengelibhara. Ngisho manje sebayagqugqutela ngisho ekhakini uma ngumuntu lomusha soyagqugqutela noma ungibabe make wakakho uyagqugqutela noma ungimake babe wakakho soyagqugqutela. Kwente njani? Sewukhathele. Khathele. Malibonke amale Nkosi. Ngidoqwayi noma ngithini Nkosami ngidovuselela abazalwane ukuthi uma ngabe sowukhathele mdaka baba vuka uthathe zakho uqhubeke. Ndosho lokho bazalwane. Noma ngabe sowukhathele kodwa ngitothini namuhla vuka. Thatha takho umlandzele. Malibonke amale Nkosi. Asikule yindzawo thabatha siphambano sakho wente njani? Banse bathatha ligodwa akushiwo ligodwa la. Akhulunywa ngeligodwa la. Sanibonani phela. Sanibonani phela bazalwane. Thatha yini? Wente njani? Akhulunywa ngeligodwa la. Sanibonani. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bathandekayo. Bakhathele bantu, bakhathele bagcwele emasontweni, bagcwele emabandleni kushisha kodwa bakhathele. Uma umuntu sakhathele ungenwa ngumoya wokusola. Usola nento lengekho. Ngisho umuntu masakhathele mina. Khuluma ngemuntu esakhathele ungenwa umoya wokusola. Asole nento lengekho. Nje wena wahlaliswa phasi kusola. Ikhona into lo wayisole esontweni lakho wabe sowuhlala phasi. Ene lokho akukusebenteli lokho. Akukusisi. Ngoba Jesu uyabuya masinyane. Ndovusa mina nalabo lesebakhathele kuthi Jesu uyabuya masinyane vuka. Aphame ebuthongweni. uKristu usakukhanyisa. Malibonke amale Nkosi. Isho njalo inceke kaNkulunkulu umpostoli Paul. Uthi nanenilele yenta njani? Vukane ebuthongweni. Kristu utawenta njani? Danikhanyisa. Masingakhathali. Masingakhathali. Awubazalwane. Tikhona tinto letinyakata letendlula lapha emehlweni nami. Inkosi nibusise. Wena phela khona abantu bobanikelela wena. Wena kunebazalo bobanikelela. Ngibani owathi ungasanikeli? Ngibani owathi ungasabanikeleli? Naba solo bahleti nabo sebamangele ukuthi kwenta kanjani samthuka into omzalwane noma samkhuluma kabi nasanga saqhubeki ngokusinikelela. Khathala kunetimbawo. Khathala kunani? Okay, asikejimeni. Siye netimbawo ente ukhathala. Asiyeni lapha encwadini yabase lapha kuNumeri. Numeri sahluko 11. Numeri sahluko 11 evesini lika 4 siye kuverse 6. Numeri sahluko 11 4 to 6. Sesichaza le tinkinga noma ngitsini letimphawu temuntu masakhathele. Funza verse 4 5 6. Kukhona bantfu betive. Yebo. Laba basemkhatsini wema-Israyeli. Yebo. Laba bekhala ngekukhanuka inyama. Yebo. Nawo ema-Israyeli akhala athi. Bamba lapho. Nawo aqali bona niqala na inqubo evanga yithi. Angithi bazalwane. Ithi seyifunani yona inyama. Seyithi ke manje lasifunza khona lelithi nawo ema-Israyeli abese wenda njani qhubeka.
nilota sipha inyama sitekudla. Yeah. Sesikhumbule eGibhithe lapho sasidla khona inhlandi mahala. Niyalalela bazalwane. Nikhona ethendeni. Bathi bakhumbulani? Hayibo bakhumbula kuphi? Hayibo bakhumbula kuphi? Bakhumbula kuphi? Unjalo umuntu masatsiniwe sakhathele ukhumbula into bekatenda lemuva. Nikhona bazalwane. Uma umuntu sakhathele ukhumbula into taseGibhithe. Kubeka. Sasidla emaselwa Yeah. nemajodi Yeah. na shalati na anyanisi Yebo. negarlic. Yebo. Kodwa nyalo sesilahlekelwe luthando lwekudla. Ini Kude kudla lapha ngaphandle kwani? ngaphandle kwalemana Kwaleli kwemana. hayi basalwane, hayi bathandekayo. Nje nikhona. Bathi sikhumbula boanyanisi, sikhumbula tisweli, sikhumbula emakhukhamba, sikhumbula babala angithi bazalwane. Into tonke leti taseGibhithe bebakudla eGibhithe. Sanibonani Nkosi yami. Oh haleluya. Mayibonge imfana. Thula kubazalwane. Lalela. Uma umuntu asakhathele ukhumbula kuyojola lengaphandle. Ningahleki, akuhlekisi. Ningahleki. Uma nje umuntu sakhathele bazalwane endlini yenkosi ukhumbula kuyondani ngaphandle. Uma kuyindvodza seyikhumbula kuyoshenda lengaphandle. Sanibonani. Timpawu tokwenda njani lethi? Tekukhathala. Uma mzalwane sakhathele. Uma umuntu sakhathele. Mayibonge inkosi. Lalela ngifuna ukukusitha namhlanje. Noma ungathuba lapho uthi wena awusafuni ngoba letinto tendawo mhlambe ngitawuthini Nkosi yami sewukhathele mayibonge inkosi uthi uhlala phansi. Lalela kuhlala kwakho lapha phansi sathanda kunika umsebenzi. Akwendeki basalwane angifuni ukuyengwa ngumuntu. Akwendeki uhlale uthonta uhlale ekhaya ungasaye enkonzweni ucanga ukuthi kude into lo tatenda utatenda ngoba sathanda kunika. Akunika umsebenzi. Lalela. David inkosi. Lithi iBhayibheli iphumile impi. Iphumile impi yento enjani basalwane? Hey wena injani impi? Iphumile yohlasela kuyasala kwenkuzi malanga kuyasala lapha etulo endlini yakho kuyabuka kuyaqalata kuthi kuyaqalata kuyambona umkaUriya endase emfulweni ongqunu uyageza. Nikhona ubona umka bani ahlethi kuphi ekhaya uhlethe ekhaya lakhe impi iphumile kunobe ngabe mhlambe uthi nika isikhathi ukuthi uguqile uyathandaza erumini lokuthandaza uthandazela impi ukuthi iphumelele kahle la kodwa kana isikhathi sokwenta lokho kodwa ubuka abafathi bebantu ubuke emadose ebantu usathi umlobo wezaga woda uthi lo mfathi uthi uvele fasteleni uyayibona insizwa yendlula uyayimemeda uthi woza indvodza yami ihambile ithwele isikhwama semali ihambile woda sitode nelisa ngeluthando ayekele ukuthi sitode nelisa ngokuphinga silo luthando lelukuphinga. Awufele bazalwane ngisenza wena iyampela la. Nguphi la bazalwane? Nguphi la? Ngisenza wena yami ethendeni ngoba vele ethendeni ngabitelwa kushumayela kuvangele ethendeni manje ke ungeva buhlungu uma mhlambe ngishumayela ngalendlela longayijwayelanga. Mayibongwe inkosi. Haleluya. Sika sondweni lasethendeni.
khona mfundisi Josini utabe soyapolisha yena kahle ke uyakwakha kahle soyakheka kahle kodwa la mina ngisho niyangiva ukuthi ngithini Ngosini bosisi ngikhuluma ngokukhathala akwenteke umuntu ahlale ekhaya athi sowukhathele yena kodwa sathana ngamnika umsebenzi utawuphinga usukume ngelisonto usicinele uthi usindisiwe kanti uqambe emanga uvuke ekuphingeni lesigila mkhuba lesi ngiyamenyanya umuntu bazalwane lodla sulu umlomo ngiyamenyanya umzalwane lodla sulu umlomo Dosicinela la ngisindisiwe uvuka phi Dosicinela uvuka kuphi ngiyakubuza uvuka phi inzaba yokukhathala ibhlungu bathandeka inzaba yokwenda njani yokukhathala bantu bakhumbula indoda yaseGibhithe kuthi besidla kamnanzi eGibhithe maye bokumnanzi eGibhithe maye besithi singabushaya ngoba namhle emakhola sayadzakwa emakholo kodwa hayi wona qobo laba lebakhathela ngoba umuntu angakhathala ufuna into letawunelisa umoya wakhe angikhuluma khona umanete inkinga uvela aconze ebhodleleni athi mhlambe litawucetha letinkhatazo laphekene nato kani ulahlekile ngosiyami ukhona Jesu losita abantu ukhona Jesu yena yedwa lo ngakahlanganiswa nalutho uthi mangena hey wena wahlangana nesikhebele semfatwa seSamaria sathi masihlangane emfuleni bahlangana kwaphela ukuba kulondindwa khuluma ngaJesu la yabuqetha bugwababane Jesu hayi nisondvo kodwa Jesu lo waseNazaretha lo wafa wavuka wenyukele ezulwini loda ubuya masinyane namhlanje okhuluma nebantu asebakhathele ngitele lokho nje bazalwane ngitele nje abantu asebakhathele uyaphela wena sewukhathele wena isho wena sewukhathele hey mayibo ufakaza wena futhi bongatshelwa ngumuntu bebathi nje uma balivalile lithuba lokufakaza uphuma inhlitiyo yakhe ibhlungu kodwa namuhla kwende njani ngibani lo wathi ungasafakaza ngibani lo wafika wakutshela wathi hayi sekwanele manje sala ungasafakaza ukhathala kwenda njani bazalwane ukhathala kodwa lisibhala umbhalo lapha sifunze khona masingakhathali ekwenteni lokuhle masingakhathali ekwenteni lokuhle amen bazalwane masingakhathali ekwenzeni okuhle uma nje unenkonzo yokunikela nikela kakhulu uma unenkonzo yokuphana phana kakhulu uma unenkonzo mhlambe yokusiza la usiza khona siza kakhulu malibonke malenkosi uma uyashumayela mfana wami shumayela kakhulu kunakuqala ayibonge inkosi thula kubazalwane thula kubathandekayo mayibonge inkosi khona abantu sebakhathele la yebo uyakhonza kodwa mntaka baba sowukhathele sonjani sowukhathele shem so manje uyadidosa nje wena phela suyadidosa kahle sowusaba nemehlo ebantu
so usaba nemehlo ebazalwane ngoba bayakwathi ukuthi uyini wena ungumzalwane kodwa kona ukhathala sewunjani ukhathele mntaka baba khathele awukodwa vuka namuhla lenkonzo itele wena avuka mntaka baba avuka phela ngiyamthanza Mika umabhali inkosi yakhe uthi noma sengiwile noma sengikhathele hey wena man noma sewile ngitawuvuka Jehova phinza abe ngukhanya kwami ngithi ke mine kule ndzaba lengikhuluma ngayo noma ngabe sewukhathele kodwa namhla vuka uzithathe uqhubeke vuka uzithathe uqhubeke vuka uzithathe uqhubeke malibonke igama lenkosi vuka wende njani mntaka baba vuka uthi thathe uqhubeke ufese inkonzo uNkulunkulu ladibeka kuwe ene njengoba ungasatendi nje akekho lomuntu timile tisele timele wena mnikati wato nase story akusiso story kodwa into leyendeka wasumfundisi bekane umuntu lomusha esondweni lo muntu lomusha bekahlabelela bekayisimbi yasebandleni bekathi nje uma safikile ahlabelela kutawuva ngisho nalokhashane ukuthi seyingenile ke manje inkonzo ngoba nangidade wethu usibani bani soyahlabelela yathi wendani sathana wavele wafaka umoya wokuthi Xaba kulo ntfombatana uNkulunkulu labeke kuye into yakhe yokuhlabelela asuma hlabelela badoseke abantu emakhaya bagijima bazalwane ngoba inkonzo seyinjani bazalwane seyiqalile yathi ukuthi waqala kanjani lo ntfombatana waqala ngokufika late ngamaboma hayi kuzingodi wafika late esontweni ngama kuze kwendlula lithuba lokwenda njani lokuhlabelela kwamlimata umfundisi lo ngoba niyasilimata bazalwane niyasilimata sanibonani phela uma ningendi kahle nenta njani siyalimala njengabaholi njengetinceku netinceku kathi taJehova siyalimala lalela ke waqhubeka lo ntombatana ngosiya waqhubeka uNkulunkulu anomusa bazalwane ngoba uNkulunkulu unjani watambula kulo ntombatana watambula wathi uyabuka uNkulunkulu wamkhombisa emasimi kulamasimi kuyalinywa kulamasimi kwendiwani bazalwane kuyalinywa naye la bekalima khona sengakathi gqaphi kuyabonakala ukuthi ufike wagcina la angathi khona inemakholwa na emakholwa khona na mayibonge inkosi thula kubazalwane kuyabonakala lapha agcine khona asenemdlandla asashisekela kumkhonto simakade usiwayibona inzima yakhe isele emuva kwathi labazalwane bebasolo bona bayaqhubeka netinzima tabo noma netinkonzo tabo balapha lapha sebakhona kuselele yakhe yedwa bazalwane ngibonga ukuthi lo uNkulunkulu noma ngithini Nkosi yami ngithi lo ntfombatana wathi uma uNkulunkulu atambula ngalendlela kuye wabe soya kumfundisi wayindlala into uNkulunkulu lamkhombise yona wavela umfundisi wangabi solashona le ashona le wavele wathi nguwe lo yomthana nguwe lo uNkulunkulu bekakhomba ukuthi ngibani lo nguwe awusayenda inkonzo uNkulunkulu akubitele yona yebazalwane ake ufeze inkonzo lobitele yona yekela ukuthi Xaba ayisiyakho ayisiyo yakho lenkonzo inikele ukuthi ukhonte abantwana bakaNkulunkulu ngayo manje musu ukuthi Xaba ngayo ifeze ngokwethembeka phambi kwenkosi
ngoba usayoma phambi kwakhe. Usayoma phambi kwakhe. Usayoma phambi kwakhe. Inzaba yokukhathala. Inzaba yani bazalwane? Inzaba yokukhathala. Ibhlungu bazalwane. Ibhlungu inzaba yokukhathala. Malibonga igama lenkosi. Uyabona nje labantu lesifundise ngabo. Lithi iBhayibheli baze basho bathi sine sesikhathele nedi ngaphandle kwanani kwaloku kwelimana lokho. Uyeva ukuthi bagcwele umoya ukwenda njani? Ukhathala usebakhathele solo badla ini imana. Into yini? Into uNkulunkulu makasiside bazalwane. Uthe uNkulunkulu mayimbula lenzaba nami iqobo lwami ngathi ninikela kuye. Ngathi Nkosi ngiside. Ngiside inkonzo lo wanginika yona ngiyifese ngokwethembeka. Ngoba ngalelinye ilanga ngiseda uma phambi kwakho. Kuyevakala abathandekayo. Kuyevakala abazalwane. Basile bakwathi ukuhlabelela. Asipheleli la. Asipheleli kuphi bazalwane? Hayibo asipheleli kuphi la kodwa siyophelela emaphakadeni. Oma libonga igama lenkosi. Oma kabongozayo. Angoba iyezi inkosi yazulu. Lize lithi iBhayibheli bhekani uyeda ngemafu amehlo onke ayakumbona. Nabo lebamgwaza batambona. Ayabuya inkosi. Uma ukhathele vuka. Uma wende njani? Uma wende njani? Uma sawudosa amatiye. Yani kumuntu lonike amandla. Lisho njalo iBhayibheli la. Thula kubazalwane. Lithi nguye. 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 Simakade lopha oyethileyo nalongenamandla yena uyandisa tikhwepha temandla abaseyagijima umzalwane angasakhathala. Malibonge igama lenkosi. Ake ngigcine ngana incwadi ngibe sengiyathandaza. Mateo 11 livesi lenijwayele mhlawumbe ushumayele ngalo kaningi ngikwathi. Mateo 11 verse 28 lona lodwa nje. Lona lodwa abazalwane. Mateo 11 verse 28. Funza umuntu omusha. Wotani kimi nina nonke lenikhathele. Yeah. Nalenisinzwa imithwalo. Yeah. Ngitaniphumuta. Bekani lijoko lami. Okay. Funza nje 28 yena yedwa. Mphinze. Wotani kimi nina nonke lenikhathele. Yeah. Nalenisinzwa imithwalo. Yebo. Ngitaniphumuta. Zanini kimi nina nonke lenikhathele nalenisinzwayo mina Jesu ngitaniphumuta. Ukhona Jesu losita abantu lesebakhathele. Ukhona Jesu losita abantu lesebatsiniwe. Nawa ngakusita. Nawa ngakusita Nkosi yami. Nami ngeta kuye sengikhathele. Ngeta kuye ngingumuntu lomusha ngingumfana. Angisindiswanga sengishadile kodwa ngeta kuye ngingumfana. Wangisita Jesu wangethula umthwalo wokujola. Phela mina ngikhuluma straight bazalwane. Ningamangali. Uma ningakujwayeli lokho ngenta njani? Sengikhathele kwenta njani? Wangisita Jesu. Ngasitwa ngiJesu, angisitwa ngalisonto. Lisonto belingeke lingisite ngalutho ngoba benginalo lisonto lami ngiyonke malanga esontweni kodwa ngiphume ngihambe ngiyojola. Nikhona bazalwane. Ngiyafakala nje.
Ngiyamenyanya umuntu lomusha lohlabelelako kodwa abajola. Ngenda njani bazalwane? Umuntu lomusha lo wenda njani? Ndangishwayela bazalwane, ndangishwayela Nkosi yami, vele ngiphiwe kanje. Ngiyambuka umuntu wangathi nje umoya ingcwele ngimbuka impela ngiyambuka. Noma yibhlungu lenkonzo leNkulunkulu anginika yona ukubuka umuntu emehlweni, ngoba lo munye ngambuka kani vele wenta njani, wenta leyo nto leyo lengimbukele yona, wahlubuka esontweni sangaphindza abuye. Masingakhathali sanibonani bazalwane, masingendi njani ntosho lokho namuhla, masingendi njani ngoba Jesu wenda njani, uyabuya masinyane. Kodwa ntosho lokho bazalwane, ngithi libandla lenkosi malingakhathali ngoba Jesu uyabuya masinyane. Tiboniso tonke tisho njalo, timpawu tonke tisho njalo, Jesu uyabuya masinyane. Usumbuzo wami tawuhlala ukhathele kuze kube nini? Ngiyakwenelisa ukukhathala. Sesithinzile ngebantu abakhathele ukuthi bakhumbula indoda yaseGibhithe. Angithi bazalwane, angithi bathandekayo, lo mzalwane ulapha enkonzweni wenta konke lesikwendako, kodwa yena sowunjani yena? Sowukhathele, sowukhumbula indoda le. Ngako labanye base bende into baphakathi emasontweni. Inkinga ukuthi lo muntu sowukhathele, akafuni ukuhlala phasa ayekele lisonto amane aqhubeke netindoda yakhe, kodwa sowufuna kutenda alapha esontweni. Sanibonani bazalwane, ntosho lokho bangcwele, Inkosi inibusise, ntosho lokho, singakhathali. Sanibonani, singendi njani bazalwane, ngoba kuyingoti ukukhathala. Tikhona timpawu tokukhathala, kukhona into letendiwa ngumuntu esakakhathele. Malibonge igama lenkosi. Kodwa ntosho lokho namhla ngithi ake bazalwane singakuvumeli kungenwa umoya wokukhathala. Mayibonge inkosi. Umzalwane lomunye la ukhuluma ngesikhathi, uyabona abantu basebakhathele sebafika noma ngasiphi isikhathi. Timbawu tokukhathala lento, abakacali benda lento lebayenda bebasibamba isikhathi, kodwa ngenxa yokukhathala sebangena noma ngasiphi isikhathi. Timbawu tokukhathala lento. Kuphelile umoya wenshisekelo awusekho kulabazalwane, sowuphelile. Sathana uqedzile kuthula kubazalwane. Ngitozi namuhla libandla ke livuke, haleluya. Hey, ngitovusa wena losowahlala ekhaya lakho, ngithi vuka, thathe zakho uqhubeke ukhonda inkosi. Ntosho lokho bazalwane, ntosho lokho. Ngive ebuhlungu ngale ngasekhala la sihlala khona. Sisuma siye enkonzweni, ngibone abantu baphumele ngaphandle bathi hlalele. Uvuke sikhwele enhlitweni yami, kungathi ngaze ngelinye ilanga ngingaye enkonzweni ngingene umuzi nomuzi. Kuvuke netloko kungathi kuthi nje ngathi ngalelinye ilanga ke ngithathe iBhayibheli lami ngingene indlu ngendlu kulabantu lebahledi lebangayedi enkonzweni. Singakhathali, asukumeni simngedinyawo.
masingakhathali nguwe lo tatiko ngeke utshele Xaba ngeke utshele noma ngibani kodwa nguwe lo wenda njani lo tatiko ukuthi sawukhathele uya phambili ngeke ngicimedise bazalwane utati wena ngithi manje ufuna kusitakale bani wena ngako ke buya phambili uyadiva ukuthi wena sowunemoya wokukhathala sewukhathele suyadidosa ngisho nokuye enkonzweni suyadidosa angikhuluma khona uma kuthiwa kuyanikelwa mhlambe khona into letinikelelwa uvela ugcwala umoya wokusola inkinga yakho sewukhathele inkinga yakho senjani sowungena umoya wokusola kangaka nje sawunjani ake nihlabelele Christ hlabelela sitothandaza bazalwane umuntu wenda utendela yena akendeli bazalwane akendeli Xaba umshumayeli akendeli noma bani kodwa utendela bani buya la phambili ngithandaze nawe ungavumela umoya ukhathala uze ukwengame uyawuva sewuqalile kodwa ngitsike namuhla ngito unqanza ungavumi uze ukwengame uhlale phansi utasowuhleti phansi buyele etonweni kodwa ke buya la phambili ntothanda